Mbola faly magnano mbola tsara korealy atsika jiaby avagnaby zay magnaraka hely ty vidéo zay ataoko ty zay fampizarako amitsika ny kely mba fantatra ary koa ny itsidiako ny tokantranontsika amin'ny andra sabotsy ny ty. Araka atsika zegny nametraka ultimatum moa ny fitondram-panjakana zany hoe zegny ny colonel PRRM momba mahakasiky ny JIRAMA fa indrindra ny ENELEC zany hoe zegny zay fournisseur na partenaire ny JIRAMA amin'ny resaka jiro. Ke ny fanehoan-kevitry nakany ihany zegny dia momba le JIRAMA amin'ny ankapobeny satria moa ny tegna koa amin'ny maha polytechnicien zao zany hoe zegny io ny filièrako nazahoako le diplôme d'ingénieur tary tamin'ny polytechnique tary dia mba te hizara aminareo ny fomba fahitako zegny mahakasiky ny JIRAMA. E ino le fomba fahitako anazy ary ino ny heritreretiko hoe ny mety hagnavotana izy. Satria manko iarahantsika mahefa ny électricité io ny fototry ny fampandrosoana. Tsisy raha androso amin'ny tanàna tsy manana zegny hoe indépendance na autonomie amin'ny resaka électricité zegny. Kanefa ny raha misy atreto zegny ny raha hitantsika dia ny délestage, ny coupure imprévu, ny facture agnabo, entreprise dia pénalisé, ny investissement tsisy de vao conséquences zegny le économie tsika ny ralentir voire même inexistante. Kanefa rehefa misy zegny olana zegny ino zegny le mécanisme ataony fanjakana. Ny toetran'ny fanjakana zegny magnoloana raha zegny de zone raha ataony. Soit izy miazakazaka mividy groupe électrogène, soit izy m'essayer magnino izy ty construire regny nouvelle centrale regny, na koa indrindrandrindra mametraka magnania davantage et davantage ny subvention ho an'ny société tsika JIRAMA. Zegny réponse ny fanjakana amin'ny ankapobeny atreto tamin'ny fanjakana jiaby ny fandimby amin'le io situation io. Ke tokotro ametraka fanontaniana tsika, fanontaniana tsotra fo hoe moa ve io problème tsy avy amin'le système misy zao io, amin'le fomba fifonctionner JIRAMA amizao io. Satria mantsa ny fomba fifonctionner JIRAMA amizao io zegny tsara ho fantatsika hoe karakory aviany igny jiro iny tonga amin'ny tranontsika agny. Voalohany JIRAMA zegny produire une partie de l'électricité, zany hoe zegny magnano production izy, une partie. Avieo JIRAMA mividy satria noho izy tsy manana le capacité afagna mamatsy atsika zegny amin'ny production nanao na amin'ny productivité nanao dia mividy izy ny électricité amin'regny producteur privé na regny prestataire regny fivolagnatsika izy hoe le prestataire privé regny mivanga zegny izy ny électricité zay alefany ambidina amitsika. Magnaraka zegny i JIRAMA koa zegny magnano miassurer ny atao hoe transport ny électricité zany hoe transport na énergie io satria regny énergie regny boka amin'ny centrale agny tsy maintsy hosontomigny regny taritigny regny andeha amin'regny tanàna misy quartier misy atsika regny. Ary vita zegny izy koa fa avy marikitry quartier tsika izy de tsy maintsy koa izy magnano atao hoe distribution regny poteau devant quartier tsika regny misy transport agnabo igny mizarazara amin'ny tokantranontsika agny de vao koa magnano izy ny ataontsika hoe miassurer ny facturation. Zany hoe zegny chaîne jiaby zegny amin'ny resaka io électrique io ataony JIRAMA daholo. Ka rehefa misy société zegny manana difficulté financière na technique dia ho hitatsika fa regny conséquence ny raha jiaby volagnintsika tagnabo to zegny no zavatra tsy maintsy iseho. Kanefa agnatin'ny firenena jiaby zay mandeha amin'ny fampandrosoana raha mizana hoe ino modèle ampiasaindreo dia magnano tsara reo hoe ny fizaragna na hoe ny fizaragna amin'regny mission amezana les sociétés zay mikarakara ny électricité regny. Zegny natao hoe ny nouvelle organisation zay tiako proposena amin'ny JIRAMA. Zany hoe zegny ny JIRAMA dia tsy tokony andafo électricité aminaka. Zany hoe ny partie ny production zegny io tokotry ajanony JIRAMA io. De magnontany anareo raha tsy hagnano io le production izy karakory fo basa ataony hazo jiro. Di tsotra fo ny valiny dia hoe raha tsy endriky amin'ny JIRAMA akendriky raha tsy magnano zegny production zegny satria manko izy le fanazavaiko to igny aby ny étape ataony ny produire, ny transport, ny distribuer de vao amindray magnano facturation sy ny namany. Raha miala zegny le production io zegny fa tsy ataony tsony dia le hôtel tavela io zegny ataony. Zany hoe zegny miassurer izy ny transport, miassurer izy ny distribution. Zany hoe lasa hoe gestionnaire du réseau national. Zegny tokotro iinvestiavany ary zegny tokony imasoany satria zegny no azahoany vola.
ary ampidévelopper tsika io raha io ary garantir am'le vahoaka ino izy ty un service ataontsika hoe mipetraka tsara qualité agnatin'ny raha jiaby. Donc zay orientegna l'émission jirama adoso amina les parties les volets production fa migarder izy tout ce qui est le transport de l'énergie, la distribution de l'énergie. Ary io eliely kokoa ny investissement ho andeha ataony par rapport amin'izy andeha nangana centrale sy ny namany gérer igny sy ny karazany sy ny namany io zany le concentration ataony jirama io karakory ahafahantsika mahazo réseau moderne karakory ahafahantsika mahazo unité regny distribution regny mipetraka ahafahagna miaccélérer ny ataontsika hoe distribution am'iregny olo mangataka jiro amin'ny trano regny zegny mission jirama regny fa le production ato le magnano usine magnamboatra jiro sy ny namany io fa tsy atao mitsony mety mivolagna am'izay nareo hoe azova ary ny agnano izy zegny de tsotra. Voilà, efa nazavaintsika teo zegny le asany andeha kina amin'ny jirama zegny hoe midévelopper les infrastructures, miraccorder regny nouveau client regny ary migarantir amin'olo jiaby ny fampiasagna io réseau io amin'ny condition mitovy. Ka ny olo ny agnano le production zegny rehetra ataontsika entre guillemets zegny na prestataire regny na ataontsika hoe producteur zegny reo satria zegny regny prestataire regny no mandafy le électricité nany mivantagna am'le client nany. Efa nagnano zegny anie tsika miresaka ino izy ty téléphonie atsika zao io regny ny vilarigny zegny hoe nasiagna opérateur maro irtelma yasy tsy akoazovy sy namany dia ireo managna offre ndreo manokana de le client no misafidy hoe za nde amin'ny orange za nde amin'ny telma za nde amin'ny zegny hoe sy zegny hoe de mise en concurrence automatique de le prix zany migarantir prix intéressant ho an'ny mpanjifa tokotro agny gnanaovagna izy satria nagnino rehefa regny fournisseur regny zany izy eto zegny tsy atao hoe prestataire tsony agnarany fa reo tegna hoe fournisseur na hoe le producteur de l'énergie dia anjaranjareo zegny tsy maintsy en concurrence reo satria ho maro reo en concurrence reo de conséquence zegny dia tsy maintsy agny amin'ny prix agny tsy maintsy proposer zegny reo meilleur prix de vao meilleure qualité de service satria s'investir kokoa reo mba ahafahandreo mahasariky ny client reo s'investir reo zany hoe zegny ireo zegny subir zegny le coût hoe investissement magnano centrale électrique na hydro io na thermique io na ataontsika am'ireto ino izy ty source nouvelle renouvelable reto vola be tsy tokony tsy foro no afagna magnano zegny mavita hoe ivolagnina hoe tokony jirama tsy miditra agny tsony ambla reo agnano zegny fa ndray magnano zegny tsy maintsy mila migarantir avinantsika hoe les réseaux les gestionnaires de réseau zany hoe zegny le jirama zegny satria regny électricité vokariny regny privé regny zany hoe zegny le producteur privé volanitsika regny mandalo amin'ny réseau ny jirama de igny amindray zegny mandeha jusqu'à avy an-tragnotsika agny dia au passage zegny jirama rehefa avy ny facture jirama zegny ifendreo satria le client anao zao zegny client no misafidy zao fournisseur tianao magnano zegny tany mandroso jiaby eto en France magnano zegny en Allemagne tany mandroso jiaby mampiasa zegny système zegny zany hoe zegny misy ny atao hoe gestionnaire ny réseau national s'occuper les réseaux igny avec la distribution fa ny production isaka olo magnano nany isaka investisseur isaka olo manambola igny fa tsisy idirany jirama natana hely mba ilimitegna le hémorragie zegny de limiter les casses aloha misy séparer les missions tsy atsika zaraiky voalohany nagnano zegny tambony tany teo fa firenena jiaby hitantsika de magnano zegny daholo ary le énergie vinantsika dia io ny ataontsika hoe angovo afahana mampandroso le firenena ke raha magnontany zany areo ny hevitry naka amin'io resaka jirama io tsy resaka ultimatum tsy resaka hoe renégociation na contrat sy namany fa hoe aloha ajataboaigny production jirama fa orienté nareo miconcentré nareo ny resaka hoe gestion na réseau zany hoe zegny transport et la distribution de ampitsanganany autorité de contrôle de régulation mipetraka régla jiaby efa karaha ty ny fomba fampiasaigna izy ho an'izay partenaire ho an'izay fournisseur titriky dia bignafa amizay izy de zegny olo manambola tiditra amizay izy miditra amizay anjarany magnamboatra centrale nana agny ohatra agnano centrale thermique izy nagnano centrale hydroélectrique izy nagnano centrale ino izy ty avec énergie nouvelle renouvelable izy anjarany agny zegny fa problème nany zany fa mazava fotsiny règle fampiasain'io réseau ny jirama io de jirama au passage zay mandalo taky magnefa karaha autoroute ane io hoe zay mandalo amin'ny lalana tsy maintsy mipaye foana
zay fatao jirama fa izy ndraiky mi-assurer ny garantir le hoe le qualité de service sy nama satria efa tsy izy miproduire de anjaran'ny client am'ireny safidy hoe azovy ny fournisseur na producteur hitany hoe mita aminany le prix mi-intéressé izy sy nama de samy milaminy daholo atsika mifamporototo voilà zegny izy le vagnaby tsaratsara atsika jiaby velomony madinidinika nareo de bon week-end velomy